Jaz sem izredno zadovoljen z izborom. Dobil sem igralce, ki imajo takšen karakter, da želijo napredovati, da želijo trdo delati, da so ambiciozni in da hkrati se zavedajo, da je samo timska igra tista, ki lahko pripelje do rezultatov. V ekipi zares vlada močno delovno vzdušje, pozitivna energija, igralci zavzeto trenirajo dvakrat dnevno, štab pa tudi se veseli, da ima takšne igralce ob sebi in da bodo lahko vsi zastopali klubske barve in Ljubljano in tudi Slovenijo na vseh tekmovanjih. Ja, normalno, da sem že večkrat povedal, da je to moja prva želja. Že kot majhen sem rad gledal Olimpijo, ko je bila v Tivoli, začetno sem šla gledati v ledeno dvorano in vedno sem si želel, da bi lahko nastopil v dresu Olimpije in igral Euroligo pred domačimi gledalci. In ja, vsekakor, to je bila moja prva želja. Ko sem zvedel, da se Olimpija zanima zame, sem takoj rekel, to je to, jaz hočem to in klub snobi tam drugih, veliko večjih klubov, večjim imenom, kot reče Sašo Gigantom, da sem se odločil za Olimpijo in verjamem v to ekipo in želim si narediti tukaj neko, bom rekel, euforijo, kajti Olimpija mora zmagovati tako v ABA ligi kot v Euroligi in osvojiti še 25. septembra prvo člansko lovoriko v moji karieri, to je super pokal in vse bom naredil, da v Brusuplu dvignemo ta pokal in se ukitimo za temi medaljami. I haven't seen much of the city, work so much that I'm always at the gym or at home sleep, so I haven't seen much of the city, but from what I see, it's a beautiful city. And as far as basketball, I love my teammates are nice. The coaching staff is very good, they teach really good, so I'm enjoying it so far. I just want to help make my teammates better. I think that's what they brought me here for, to help lead. You know, I'm young, but I have a good basketball understanding to where I know how to get the ball to guys where they can be successful, and as well as take my own shots and help defense, lead on defense as well. So I just plan to help play make and make my teammates better and to win.